gatanu ageze ku 11. Abafilipi 2 arahera kuri gatanu ageze ku 11. Naje ndabanza nsome muri Daniyeli, turasoma ahantu hatatu. Ndabanza nsome muri Daniyeli ibice 4 murongo wa 26 ngeze kuri 29. Hanyuma n'abasome nasoza ndongera nasome Daniyeli umurongo umwe ibice 2 murongo wa 22. Muri Daniyeli 4:26 haravuga ngo hashize amezi 12 umwami yari Babuloni arambagira mu rugo ibwami, aravuga ati ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye ngo hamurwa wanje nturaho, hubakishije imbaraga z'amaboko yanje ngo haheshe ubwami bwanje icubahiro. Umwami akararangiza kuvuga ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuwemo, bazakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwishaka. Amen. Ni 2 uhere kuri gatanu ugeze kuri 11. Ibice 2 umurongo wa 5. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, yatekereje yuko kubana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari byo mu ijuru cyangwa ari byo mu isi cyangwa ari byo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka w'Imana Data wa twese, uhimbazwe. Amen. Daniyeli umurongo umwe ni Daniyeli ibice 2:21 haravuga ngo niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo imura abami ikimika abandi, igiha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Cyagisirimba twari dufite ko mutuje cyane ko mugiye hasi. Haleluya. Amen. Reka dushime Imana bukeya maze dutangire, sindi butinde cyane kubera gahunda nyine zikiriho. Jambo rya mbere ndashima ko Imana iduteranije uyu munsi. Imana ishimwe. Yemwe mwikirize ku mutima ngo Imana ishimwe. Amen. Ijambo rya kabiri turashima kubwa bene data twateranye na mwene data uvuye muri Kenya Runyambo. Hari mwene data ndakwishimiye, mwene wacu numvise ko yaje nari ntaramubona ariko mubonera ndabwiyegereje. Imana igumugisha. Turasura dushime ko tugiye gusoza umwaka. Kindi gihe kiki twari muri Kenya twebwe duhangayitse bavuga ngo tuzoza. Imana iradusubiza none tugiye gusoza umwaka muri Canada. Imana ishimwe. Amen. Nukuri
sinzi ko ibintu namwe mukaza mubitekereza cyane, wenda ba mama apotre mu bizi misi ndi mwabizi, ariko umuntu ukaza umva nk'umutima ari mu mayi sogera muri Canada uzoba kisanga muri Canada, none ko ndabifata nk'ibisanzwe Imana ishimwe ko tugiye gusohora izina muri Canada. Amen. Ni ibintu bikomeye mwende muheruka kubyumva, ariko ni ibintu bikomeye. Ndabishimira Imana cyane ko tugiye gusohora umwaka. Reka nashimira Imana ko tugiye gusohora umwaka turi hano mu rusengero twihuyemo. Zokuri mu gutekereza ko nzokorana na Reverend Mahombi neza. Sidamusoma wese ariko aho ngejeje zokuri maze kubona ko ari umuntu mwiza cyane. Ndishimira n'ukuri kubana nawe mushiki wacu, namwe mwese Imana bamugisha. Hasigaye uyu munsi ntabwo turi buganire cyane kuri Noheli. Mwene data yuzo kandi narabitekereje gutegura Noheli, ariko iminsi twatuzemo 21 bari mu kuvuga Daniyeli. Sinzi ukuntu ibintu byari bimeze, abarabaye muri iyi minsi mwarabyumvise. Numva naje nicyo numva niho hantu komeje kuba sinarubatekereza cyane kuri Noheli, ariko turacyafite iminsi tuzoyumva Noheli. Hari abigisha bazokwigisha tuzoyumva ntaho biraje, ariko ndabanza nshimire no kuri iyi minsi twatwize 21 dusenga Imana no ikararangira. Imana ishimwe cyane. Kumvisa amagambo akomeye, kumvisa amagambo ateye ubwoba. Nindi gutuma turi muri gutuma niyo gutuma gahino tikobona no kwifungirana twese niri ya gutuma utarabonye akanya ejo bundi wiyaranje ushake byibura iminota 30 habe nawe. Yesu ngo yaravuze ngo abatangiye mu gitondo n'abashoje ngo yagiye kubahemba kimwe. Uko nuzinjira ejo turi kumwe ku murongo gusa ntikarangire utayibayemo. Twumvise amagambo akomeye. Hari abaza bagatekereza bakavuga ngo uwabwirije ngo bari nibo bakoze. Oya yepi aravuga ati nje ko ntabwirije none mfite umugabane kinanje tibihuye. Umunsi umwe ngo umugore umwe yarase Yesu ngo Yesu ngo yarabwirije niwe wari wabwirije muri icyo gitaramo. Umugore umwe ngo aramutegera aramwumva. Zandegereza ko umugore ari ntaje kuko nanje zandegereza ijambo ry'Imana karitegera ku muntu uko ahabwiriza ndarikunda nanje. Uwo mugore ngo ategera Yesu ngo aramutegera neza aramwumva. Yesu ngo atange amena yicaye ngo amugora amanika ukuboko ngo aravuga ndashaka gushima. Wari uyoboye gahunda bati uriya mubyeyi arasa n'uwafashwe cyane natambuka ashimwe. Uwo mubyeyi ngo atongera Yesu ngo abwira Yesu atukoze igitangaza, urabwirije ndafashijwe bati muzukongera. Amubwira ijambo rikomeye ngo aramubwira ngo hahirwa inda yakubyaye, ngo hagahirwa n'amabere yakonkeje. Ikintu ukoze ngo hari umukingiza. Umugore arashima aricara. Yesu nawe ati nande mfite irindi jambo. Abantu batekereje ko Yesu agiye guhagurukaga bamuvuze wenda agiye kugira. Yesu ngo abwira umugore tubashimye neza, ariko ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa uwumva. Amen. Ni ukuvuga ngo wumvagira umugabane kurusha uvuga. Semeni amen. Niba gusa warumvise waragabaye habe naje kunda kumva kuruta kuvuga, kuko iyo wumva urunguka, ariko iyo uvuga nta kintu wunguka. Semeni amen. Kandi buri kintu wabivuze ejo bundi turi mu materaniro, buri kintu ni ukwiga. Udahaye wiga wosigara. Uko umwigisha yigishije hari paragrafu z'umukuru igufashije ukabibonye ikindi gice cy'ubuzima bwa Kristo. Rero abumvise mwarahiriwe Imana bamugisha cyane. Amen. Natwe abavuze natwe twarahiriwe, ariko cyane ijambo ryavuze Yesu niryo dukwiye gukurikiza. N'ubumvise. Amen. Imana bamugisha kwiteraniro ryiza twagize kandi naje byarashimishije. Iyaba bari ibutumwa ya gasetu, iyaba bari bongeyeho kiminsi gahe. Ibutumwa ndimusko ninde waduye ibutumwa shiko ko hejuru n'umuntu waduye. Aha, semeni amen. Sakaza bimera neza byabera neza. Kimugora umugora kamayitanga ifu, umugabo kamayitanga ihebe, ibutumwa ikandiko. Amen. Rero twaranezerewe n'ukuri. Vuze biri ku mutima wanje. Ariko ndabizi ko mufite ibirenze aho ngaho. Amen. Rero amagambo tuganira ni amagambo ijambo rivuga ngo jewe. Ijambo ryo rivuga ngo semeni amen. Jewe ni ijambo ritari kumvikana. Hari igihe umuntu azayibwira undi akamubwira ngo jewe banita
ngo jewe nguyu si ryo jambo tuganira. Turaganira ijambo rya jewe y'ubwibone, kuvuga ngo jewe uranzije, jewe nukora gutya, nje nogira gutya, nje iyo ngize gutya biza bimera gutya. Umunyarwanda umwe ngo bamutwaye ngo nta tike yari afite mu modoka, ngo shoferi aramubwira ati ntiwishuye urubuga. Umwe munyarwanda aramubwira ati yewe tugomba ururutsa nshobora gukora ibintu nakoze muri 90. Shoferi n'ubwo baganga bumwica batuye umuntu ashobora kuba ari muri bariya bakoze jenoside yodutsinda muri iyi modoka ngo yamaceceka. Ngo bururyo batese niki wakoze muri 90? Bati navuye Nyamagabe n'amaguru. Rero narivuze ngo hari ijambo ry'iterabwoba jewe n'ibyo tuganira. Amen. Semeni amen. Jewe niyigoye abantu, ariko ndagira ngo twinjire muri Nowe twayikuyeho. Nicyo nshaka kuvuga. Semeni amen. Tukongere kuvuga ngo jewe. Iryo jambo abantu benshi bakunda kurikoresha. Umuntu avuga ngo jewe by'ubwirasi, ijambo ry'ikiburi. Ubundi Bibiliya izivuga ngo Imana niyo yonyine izikoresha ngo jewe yonyine gusa. Amen. Semeni amen. Amen. Ijambo jewe n'Imana izirikoresha gusa. Undi warikoresheje ni Satani. Twarabivuze abwira abamarayika ngo jewe ndaresha n'Imana. Nubwo Imana yavuze ngo ni gutya, ariko nk'Imana nivuga tuyirwanye, jewe nizeye ko tuyitsinda. Muzi byamubayeho. Ariko Imana nizikoresha ijambo yonyine ngosha. Umunsi tuma Mose kuja kuzana Abisiraheli yaramubwiye ngo uzobabwire ngo jewe yabantumyeho. Semeni amen. Uzobabwire ngo ivuga ngo Imana bwayo yabakuye irabashitse. Umunsi baza gufata Yesu kandi bakaza bakwitiranya n'uwitwa Yohana cyane bari basa, banyina bari bavukana. Ngo baraza ngo bashaka kubitiranya, ngo barabaza ngo se Yesu w'i Nazareti ninde, kuko nicyo bakazamumenyera. Yesu ngo aravuga ngo ni jewe, akoresha iryo jambo. Ngo akoresha iryo jambo muzusome bose ngo bagira kucyo babigihumura barahwera. Bafashe Yesu ku nshuro ya gatatu. Ngo barasubira barahebutsa banditse ko twaje gufata umuntu bigenze. Bati dusubire tubaze tutabikiranye. Yesu w'i Nazareti ninde? Yesu ngo arasubiza ngo nishikeni mimi, ni jewe. Bose ngo bagira kucyo barabo. Ubwa gatatu baraceceka, baramufata baramutwara. Ijambo jewe rikoresha Imana yonyine. Ariko jewe nawe uyu munsi twiga ijambo kandi dukureho uzosubira kuvuga ngo jewe. Nubwira umuntu uvuge ngo jewe ngo ntari muri yaje tizoba. Ngo jewe mvuye mu muryango w'abanyena tizoba ninjuzu. Iyo jambo Imana ibyanga ko igihe cyose uzarikoresha nubwo ari mu wawe ukaba wobwira abana ngo jewe murazi. Dejo Imana ngo bamuhanganye, Imana itangiye kukureba. Semeni amen. Iki gitabo cya Daniel bavuye kutwigisha nibwo je bwa mbere ngisomye. Ubundi naragisomye ariko bwo gutambuka, ariko ubuhera ku mundi wa gatanu naragisomye ndatangira nagejeje na kabiri kirangije. Sinenda kubabwira ko nagisomye, wenda hari wagisomye gatatu kundusha. Je naragisomye yimwe kandi n'ibindi tuzatwisomye, ariko ijambo ryandangaje na amakuru nasanze mu ndarizi kandi nyazi. Narizi ko za makuru ya Daniel, narizi ko za makuru ya Sadura kana Meshaki, narizi ko nzi amakuru y'umwami Nebukadineza, ariko naje gusanga kandi nyazi. Narayasomye ndayumva ndayamenya. Sangamo n'ibintu bitatu biteye ubwoba ari navyo mvugaho. Sangamo ijambo ryo kuvuga ngo jewe Nebukadineza yakoresheje. Twahasomye ngo aravuga ngo jewe. Turavuga ibintu yari amaze gukora ngo bituma yirata, ngo aravuga ngo jewe. Iri ni ijambo ryatangaje, ni ijambo rya Daniel. Amen. Ijambo rya Daniel habaye ibintu bitangaje. Bagiye ngo kumwica, bagerageje kumwica biranga. Bukeye ngo bafata umwanzuro wo kuvuga ngo bamuharabike, bamushaka ikosa araribura burundu. Ariko ngo bakuru bagerana inama ngo baravuga ngo mureke tumushakire ku Mana yiwe. Nta handi twongura Daniel ukuye ngo ku Mana ye. Ngo baravuga ngo noneho ngo bazoza baramya umwami. Semeni amen. Ngo baravuga ngo turabizi ko Daniel atoramya
umwami azomuzanga kandi namara kumuzanga tuzobaga twamaze hari ku ngoma y'Abamedi n'Abaperesi. Itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi yo ryasinywagaho ntiworivuguruza n'ubwo hobi. Timusi ko umwami yirukanye umugore we kubera itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi. Uyu munsi nabwo umwami yagerageje gutetea Daniyeli, yaramukundaga cyane, ariko ngo birangiye bavuze ngo Daniyeli atangwe mu rwobo, birarangiye itegeko ry'Abamedi ntiworivuguruza nawe umwami. Ngo abwira Daniyeli ijambo rikomeye, ngo aramubwira ngo Daniyeli mugabo ukuntu ngo Imana ukorera ngo ibasha kukurinda. Semeni amen. Aramubwira ati je nagerageje nsanze, ariko genda Imana yawe ukorera nzi neza ibasha kukurinda. Haleluya, haleluya. Uko zagenze turakunda. Ijambo rya gatatu ryananga ni ijambo ry'abasore batatu. Aba basore batatu ngo bimaze gucika zabacanze ngo babuze uko bagira, ngo bafashe igishushanyo ngo bakijana hafi y'urugo rwabo aho babaga. Nicyo cyantangaje, baba bakijana hafi y'inzu yabo kugira ngo bababone. Ariko ngo baje inama ko ari batatu na Daniyeli, ngo barabwirana ngo ubwo bicitse, bari bapanitse biteye ubwoba ko baragira ngo itegeko umwami yareba igishushanyo ciwe bisa nawe ngo mukiramye kucyanga byari bimeze gute. Haleluya, haleluya. Ngo barongorerana barabwiranye kuko ngo bagezeyo hari ibintu ngo bari baravuganye babisezeranaho. Ngo barabwirana ngo hari ijambo mutazabwibuka, mwibuke ubuhanuzi ko bwa Isaya, ubuhanuzi bwa Isaya ko buvuga ngo unavuga ngo nunyura mu muriro. Semeni amen. Kandi ngo n'ibiri bizabo ntibizagufata. Haravuga ngo nuca mu mazi mu migezi myinshi ireze ngo ntizagutema. Ngo Daniyeli arababwira kuko ariko cyarebaga cyane ntizarebaga Daniyeli, ngo arababwira ngo muzogendere kuri iryo jambo. Imana yacu ngo niyo kwizerwa tishobora kubesha. Amen. Semeni amen. Ngo bahaye babashushubikanye mu muriro bashaka kuwinjiramo, ngo bari ko bongorerana ngo ntiyagire utezuka, ngo mwibuke bwa buhanuzi twabwira. Ngo binjira mu muriro. Semeni amen. Amen. Haleluya. Amen. I Babuloni nayo magambo ndavuga mu mwanya mutoya. I Babuloni harasobanura ngo n'umurwa w'ibyaha, n'irembo ry'ibyaha niko bisigura. Babiloni nukuvuga ngo n'irembo ry'ibyaha. Iyo winjiye muri Babuloni uba winjiye mu byaha. Kandi wari waragize Babuloni gutyo n'umuntu witwa Nebukadineza, yari umwami. Ndaza kubabwira ko Daniyeli yakoranye n'abami bane kubera ubwenge. Revera nibuka ko yasobanuye aho Daniyeli yakazavoma ubwenge, ngo yakoranye n'abami bane. Kandi abo bami bane bose ngo barize bataha nta n'umuramenya isoko y'ubwenge bwa Daniyeli aho abwira, ngo bakamwibazaho gusa karatese uyu ni akorana n'umwami wa mbere Nebukadineza, akorana n'umuzukuru we Berushaza, akorana n'uwitwa Puro, akorana na Dariyo. Abo bami kwa ibara ariko bose ngo bakamushaka ikosa bakanywa. Semeni amen. Amen. Uyu mwami ngo Nebukadineza yari umwami niwe watwaye ubwami bw'Abakaludaya wambi. Amaze ngo akora ikintu gitangaje, ndababwira ibintu 10 yakoze, mbabwire naho aho bakorokaniye n'Imana. Ikintu cya mbere yakoze ngo yahinduye Babuloni icyubahiro cy'amahanga yose y'isi, ngo ahagira ubwiza n'ubwibone bw'Abakaludaya. Ngo araharimbisha kuko otabana za Amerika kuko ari imijyi iteye ubwoba, abantu bose muri Afurika baza basengera ku zino n'Abarabu na hehe, ngo bari kuhagera ngo ukavuga ngo se uko Imana yamfasha nkagera Babeli Babuloni zoca. Ngo araharimbisha ari we waharimbishije cyo kintu yari yakoze si kibi, ariko ngo amare kugikora ngo aravuga ngo Babuloni yiyubakiye. Imana ngo iramureba iraceceka. Semeni amina. Amen. Icya kabiri yahinduye Babuloni isoko y'ibigirwamana. Kuko ibi bintu muzabona muri ya birimo imigati n'ibiki bazabashiramo n'amashu n'ibiki n'ibiki hano bari sinda ijya zo bino ntarahije no mutege ukunda ari nishi muri Canada ngo bari bagira ibigirwamana, akavuga ngo niba hari iduka ridafite ikigirwamana iryo duka rifungwa. Amaze ngo amahanga yose aza kugura bya bigirwamana, nta duka na rimwe ritagira ikigirwamana. Amaze gusira ko kiza kugura bya bigirwamana, abaza kugura kubyara, abaza kugura gute, ibiki byose arabikumanya arabirunda. Ariko ikindi ngo cyakaza kibazana ngo yari yarafunguye irembo ry'inzoga. Hari ibintu hano uzabona uja kunywa biriya bya glace ukaba wokoshora mashini ngari ukamugushaka, ndagira ngo birahari hano n'inzoga ariko yari yaragize.
bakama bafungura inzoga n'umushaka inzoga gusuka mu kanwa mu gitondo rikarenga ukanwa rikarenga uko ushaka ngo arabikora ibyo ngo abikora Imana iramureba Babuloni nuko igeze Imana iramureba iraceceka Imana nziza yihutira amen amen ngo yubaka university itangaje iteye ubwoba yigishaga aho bari bafite condition gusa kubura umurozi cyangwa umupfumu yari university ya Duru nta wundi muntu woyigishijeho nubwo wicaye ayahe masomo wabura umurozi okay wabura umupfumu sava amaze kwarabangasha barigisha ngo ni nabo bakazamufasha kwandika ikinyaramu n'igihe bwayo n'iki gitabo cya Daniel nibwo rurimi cyanditswe ariko ngo amari igihe izandiko zabonetse ku bikuta babandi bananirwa kuzisobanura Semeni amen Imana ngo yereke ikintu yakoze naco ngirakibore si cyiza kandi kibi ikintu cyakane ngo yubaka inkike Babuloni arayirimbisha ayubakira inkike mu miryango yose ayigiriza hafi ngo arangize hejuru y'inkike aho bakaza kaburimbo za highway imihanda itandatu igenda gutya indi mihanda itandatu igakwa abasirikare n'abapolisi bose ngo abatuza hariya hejuru umutekano ngo arangize gukora icyo kintu ngo arahindukira aravuga ngo dore ibyo rwose jewe Nebukadineza umujyi uratuje Imana iramureba iramwihorera amen amen afata umugende w'uruzi rwa Efurate icya karindwi afata umugende w'uruzi rwa Efurate awuzungurutsa igihugu cyose gutya ngo arangize ashiraho ikiraro cya kiraro agishiraho ku manywa bakagikujura nimugoroba bakagikujura akarara cyane umubano n'ayandi mahanga bakavuga ngo turaye neza ntawo kwinjira ntaho yoca cya kiraro bagakora mu gitondo kare bakagikujura ngo arangize aravuga mu bintu bikoze Imana iramureba iraceceka ngo arangize akora ikintu gitangaje afata umugende umwe warwaruza uzana mu mujyi rwagati ngo arangize abuza abagabo abuza abagore aravuga ngo muzongere kogera mu madushe namaze kureba indi dushe zizana mu mujyi rwagati muzaza muzamo uko mushaka abana batinyukana na ba nyina abahungu batinyukana na base bose bakirirwa kuri wa mugende Imana ngo irabireba abasigara babaye nka kujya kwimbwa apana izino kiziri iwacu nizo zitakaza zitinyana zitari zigira agaciro Imana ngo iramureba ngo iramubwira ngo ikukoze kirani ariko ndacecetse Semeni amen ubwo buracyari ubwibone murumva arangize ngo atera peruza amawuwa meza yo kurimba ngo hangura abantu kuja kuyakorera mu ibyaha babura abantu tuza mugenda gukora ibyaha ariko mwisanzuye nta mupolisi nta musirikare ubwo burenganzira ndabahaye amaze ngo abantu bakora ibyaha ari bibahanguriye Imana birababara iraceceka amen amen ikigenda ngo areme ikigega cy'ibiryo uwakoze ibyaha byinshi akaba ari gufata ibiryo byinshi z'ubuntu waza ukavuga ati kuwa gatanu nakoze iki kuwa gatandatu nakoze iki ku cyumweru nakoze iki bati wari mu muhimiri ijana by'umuceri umuhe n'ibiro ntimwamva gufakoreza ibyaha Imana iramureba iraceceka akora ikintu cy'icumi Imana iravuga sizokihanganira Semeni amen sisi ikindi kintu yakoze ngo areme intare azishira mu mujyi nimugoroba bakazirekura ku manywa zikakingirana nimugoroba bakazirekura ni nacyo Imana yuriyeho umukecuru yava mu kazi yakererewe hayataha intare ikamurya umwana watinze ku ishuri kujya baza bisondora intare ikamurya umugabo watinze iyo yagiye intare ikamurya iryo tegeko riba guhera sizeri waba wakererewe aho uri utaharari intare ikamurya amaze ngo babuze barababara abana barababara base barasigara abagore barapfakara abana basigara n'imfuzi Imana ngo irababara iraceceka icyanyuma cyamuteranije n'Imana amen amen ngo aravuga ngo bareme igishushanyo bisa nawe isi yose bikirana haleluya haleluya areba ngo igishushanyo aravuga ngo isi yose ikiramye abantu bose ngo bamuramye igishushanyo ngo cyasaga nawe gikoze nkawe neza
akijana nico navuze ngo agitereka hafi yo kwaba Meshake Saduraka Meshake na Abednego agitereka aho ngaho. Haleluya, amen. Mureke mwumve reaction z'Imana. Uzizamura ikwihorere, ariko ari tuzakora Imana ivuge. Wa mwami ngo aravuga ngo umuntu utazarama ico gishushanyo azakabwe mu muriro, azicwe n'umubi, azicwe nabi. Ariko abasore ari batatu ngo babaze gushika mu gihugu ko ari bane ngo barabwiranye ngo batujanye ubwami kutwigisha ibintu bine. Icyambere bazokwibagiza ururimi rwacu kuko nico cyari cyambere. Cyakabiri bazakwibagiza umuco wacu, iyo ni intego. Cyakatatu bazakwibagiza Imana yacu. Ariko mu bindi tuzemere tubire kure kubera ko turi muri iki gihugu, ariko mu tuzibagirwa Imana yacu. Amen, amen. Mwiryo barigiri hamwe barabwirana ngo Imana tuzoyibagirwa. Taindi Imana tuzaramya, taindi Imana tuzapfukamira, taindi Imana ni wa mwami bazali ico kintu ngo barabwirana ngo igihe tobari iki cyo kugaragaza ubutwari bwacu. Semeni amin. Ngo baravuga ngo mugende umuntu wese mumenyesha abantu ko kuwa gatanu tuzatera hejuru nimumva amakondera bose bazapfukame baramye gishushanyo nakoze. Amen, amen. Ariko ngo bikira aho ngaho Nebukadineza ngo hatambagira ari nizo yakoze ni hariya nasoma ngo avuga ijambo ngo arihindukira ngo areba amaboko ye areba iburyo areba ibumoso ngo asanga nta kintu na kimwe atakoze ngo arangiza atera hejuru aravuga ngo yewe Babuloni nubatse ngo nkayiyubakira ngo nubakishije amaboko yaje njewe Nebukadineza. Ubwo batabitse iryo jambo buhavizwe rivuye mu ijuru ngo riramubwira ngo ubwami ubukuwemo, ugiye kuva muri presidence uje muri parike, ugiye gusiga ibiryo kuri zatsi, ugiye gusiga abantu bane n'inyamaswa, isuku y'umubiri tuzongera kuyibona, ugiye kumera ubwoya bumeze nk'ubw'igisiga, inzara tuzongera kuzicibwa zizakura zita abasore basaba ngo zingane n'izana kasa n'igisiga kijya cyo hejuru ngo niko bisaba kugendera. Bibiri zivuga ngo uwo mwami iryo jambo risohora kuri Nebukadineza ngo asohoka mu nzu ahatambagira imbere y'Yesu kuko niko Bibiliya yavuze ngo arambize Imana amen. Yari yaragiye kure Imana yamujana mu kajaride kabaga aho ngaho yamutse akamazukanisha mu gitondo muzika aho yarishe bakazohabona kamazuka harisha ahangaha akagenda akagera imbere akarya. Umwaka wa mbere urashira, umwaka wa kabiri urashira, umwaka wa gatatu urashira, umwaka wa kane urashira, umwaka wa gatanu urashira, umwaka wa gatandatu urashira, umwaka wa karindwi urashira. Amen, amen. Bibiliya yavuze ko ariko ngo yubuye amaso bakareba mu ijuru. Uko niko kwanga niko Bibiliya ivuga. Arahaka none hava hasi ngo yubura amaso areba mu ijuru, bivuga ngo yagiye Imana ngo uwo mwanya ubwenge buragaruka. Ariko ijambo ritangaje nuko mu gihugu nta muntu n'umwe wari waramenye ko byameze. Umugore yakaza acumba buri munsi, abana bakaza bazana amadevuwari buri munsi, abasenateri bakaza bazana ibisabwa buri munsi, ariko bose ngo ntihagire uvuga ngo si umwami ibitoro bikwishyira umwabaheri. Ko mwumva sisiteme y'Imana, ko mwumva ukuntu Imana isi hano umuntu wizamuye. Amen, amen. Ngo bose imyaka irindwi birisiba ngo ibihe birindwi, imyaka irindwi irashira ntawe uzubaza undi wese umwami abaho. Ariko ngo buryo yari ari mu ishamba yubuye amaso, Imana ngo baho ubwenge ngo baje kumushaka, ngo baje kumushaka bamusanga ibwami. Semeni amen. Haleluya, haleluya. Imana ihana ubwibone uko ni kwizibuhana. Bibiliya yaravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yesu we yagize umutima utameze nk'uwo, Yesu we yagize umutima wo guca bugufi. Bibiliya yaravuze ngo nubwo yari Imana ariko ngo yabonye ko kuba Imana ari ikintu cyo kubumbira. Semeni amen. Imana yo yarekuye amayetapa amanuka. Mwumva abantu kumva twebwe tuzazamuka Nebukadineza wazamuka mu jewe, ariko Imana yo ngo imanuka amayesikariya arindwi. Esikariya ya mbere ngo iva kuba Imana ijambo kwisiga ubusa. Semeni amen. Kwisiga ubusa nuko yaduhaye ibyo yari ifite byose. Amen, amen. Iva ngo kwisiga ubusa ngo ibe umuntu. Ko murumva uyu mugabo yabivuze. Bibiliya ivuga Paulo yandikiye ngira ngo yanditse aravuga ngo ubwira bw'Imana burakomeye. Imana ngo kwereka mwari umuntu iyo nkuru ikamamazwa ku isi yose. Imana kuba umuntu ni ikintu giteye ubwoba. Ntabwo tuzadutekereza uko Imana ingana. Nta muntu uriyumvira n'umwe uko Imana ingana.
uko twese nta gace gusa tuzatekereza, ariko ngo Imana ihindutse umuntu. Bibiliya ivuga ngo abamarayika byatumye bava mu ijuru umunsi Imana iza ku isi. Abamarayika ngo baza kureba ukuntu Imana bateze Imana abamarayika n'ibizima 24 bitaza biza bivuga ngo urera ntibaza bareba Imana mu maso, ntabwo baza bareba Imana kuko mbande bapotre tibo bitinya ukubwiza bw'Imana buteye ubwoba. Ngo abamarayika baravuga ngo si Imana yo umuntu bibaho. Icyo ngo ni ikintu cya mbere cyabasanye ngo baza kureba Imana ibo umuntu. Semeni amin. Ngo barasaba ngo Imana yo umuntu gute? Imana mu Mana bwayo kamera y'Imana ikamuntu. Ngo baza abamarayika kubireba. Timuzamumva indirimbo ivuga ngo umwanya haza umutwe ngo w'ingabo zo mu ijuru, ngo zigoswe n'umuco mwinshi zaje zirikora, ngo zaje ziyazirima ngo shimwa rurema, shimwa ngo wowe usumba byose, shimwa rurema ngo kandi amahoro atashe ku isi. Ariko mu ntego yari baza ngo bari baje kureba koko mureke turebe ko Imana yo umuntu. Haleluya. Iba ngo kubumana iva kubumana iba umuntu irasoza nk'ukuntu zasoza bayikubitika babaritaka kavuga ngo niki kikundekesheje ihinduka nk'umuntu ubuzima tubamo. Imana imubamo irabwihanganira komeza bose kubera kwicisha bugufi tiyakundira kumana ibaza kwisiga ubusa ngirakize ihinduka umuntu. Semeni amin. Imana muramba ko umuntu nibihagije ngo reka bimbata. Imana irabanuka ibimbata siko basomye. Imana mu bimbata muzi imbata ino nta bakozi babaye n'umukozi wanga uzugira ati kora iki giga kugira ngo shushama kamera ati kubura hari yaga kubura hari ukora kile kuretse no kora ni imirimo itatu no ikorera rimwe ukava mu mpanuka mukubita siko bashumba bari bameze mwira amakira kwa mbaye mushumba. Semeni amin. Kuba umuntu uko ndabona zagiye hejuru cyane reka manukeje ku bimbata. Bibiliya iravuga ngo ntiyabimbata ngo ibimbata igaduka haba abashumba bakaza bagamuka bakaza barwana na bashebuja shebuja yavuga akamusubiza batasura kuri ariko ngo araganduka. Ni ukuvuga ngo kuganduka ni ngo kuvuga ngo icyo muvuze cyose ndagikora. Semeni amin. Icyo mwatuye cyose ndagikora, icyo muvuze cyose ndakigenderaho ndagikora. Bibiliya iravuga ngo itambukaho ngo yemera no gupfurupfu gusa. Semeni amin. Rwa rupfu ruteye isoni kuko ijambo rya mbere umuntu wese wajaga ku musaraba byari itangazo ryuzuye ko ari ikivume. Niko amategeko y'Abayuda yaravugaga ngo havumwe umuntu wese uja ku musaraba. Bivuga ngo Yesu yaravuze ngo nemeye kuba ruvumwa ariko abantu bajeho umuvumo baveho. Semeni amin. Fasha umuvumo wawe nicishije bugufi abantu baje bahinduka bazira abadafite umuvumo. Uhereye none umuvumo wawe ndawakiriye. Amen amen. Icyakabiri umuntu yabambwaga uko yari ameze uko yavutse. Yesu yabambwa ari mu myaka ndimo ariko ngo bamubamba ku musaraba uko yavutse. Bibiliya ivuga ngo yihangana isoni z'umusaraba ngo kubwo ibyishimo yakabona imbere y'igitoro. Izo soni barazihanganira arasembera yihanganira isoni ariko ari ijambo nzarinezeza ritangaje. Yesu ngo bamaze kumushira ku musaraba ngo ibintu byarabungutse. Izuba ngo riravuga ngo twova umwami wacu gutukoza isoni. Izuba ngo ririshima ngo ubira kabiri. Izuba ngo riravuga ngo uyu n'umwana tugomba kuguhuka. Izuba ngo rirazima ukwezi umuntu aho hagaze ukazushaka undi ukamubura. Mu gihe cy'amasaha 3 kugeza Yesu kwacika intumbi ntasoni igira intumbi tiyokorwa n'isoni. Yesu barwa murandata ariko izo nazo ngo muzavuze ngo umwami ntakoze tugomba gukora reaction tugaragaza ubuntu. Yesu haleluya. Tunamwamana kubera igitendo Yesu akoze ngo natwe tugomba kugaragaza ko tutishimye. Izuba ngo rinashira irarangira. Amen amen. Irabunguka ifata uburemere nako ngo nibuze ubuhangura none yaritse. Semeni amen. Titwobaho Yesu. Koni ko byabaye Yesu ngo aramanuka arimanura agera ku rugo rwe. Iyo wizamuye Imana izikumanura, wimanura Imana ikakuzamura. Wasomye Yesu muri cyo gituma Imana yamuzamuye wimushira hejuru y'amazina yose. Semeni amen. Tazina litazapfukamira umwami Yesu. Tazina narimwe litazapfukamira umwami Yesu. Tazina narimwe lizinangira litazapfukamira umwami Yesu. Kuko bamusabanze kurivuga bahe baramya ngo dufatikanye. Uwo munsi bazagenda ngo hewe ingingo bavuge ngo se ntiwaruzi. Tuzi ko niceraga ku ntebe y'imbere muri yaje. Wanibagiwe. Yesu basababwira ngo sinari mbazi habe nakati. Birya bakora wabikorera abantu.
ngo mve imbere wakivumeho. Semeni amina. Ngwimushira hejuru y'amahanga n'indimi zose ngo kugira ngo amavi yose apfukame aranyimana. Kubera ko Yesu yimanze nta viri itazapfukama. Semeni amina. Nta viri itazakura ko Yesu ari umwana. Icyo ndakibarahiriye. Niba uzupfukama mu cyumba cyawe ukatura ngo Yesu ni umwana, menya neza ko ufite agakiza. Semeni amina. Yesu muzoshobora kubwira ngo kaze mwana wakoze neza. Ariko bajya binange ngo gupfukama se, ngo gupfukama ngo harabaza ngo gupfukama ngo nibza abagore, ngo gupfukama nibza abasore. Uwo munsi uzopfukama uvuge tese dataruje untambuwe nta kantu k'imbabazi kakimbu ngo azobanira mwanya n'abazi baranaki. Haleluya. Haleluya. Ndasoza mvuga ngo agakiza karabonetse umuntu wakiriye agakiza umana ukuce bugufi. Wige kwicisha bugufi. Hari ijambo rizarinezeza riba mu buhanuzi bwa muri Luka, hazavuga ngo Mariya abika ayo magambo yose mu mutima we ngo akazayatekereza. Amen. Minota 5 zose. Mariya ngo abika ayo magambo yose akazayatekereza. Amagambo yavuye mu cyizere no kwicisha bugufi kwa Mariya. Imana ngo yazengurutse igihugu cyose ishaka umukobwa umwe w'umwizero itora Mariya. Yatoye Mariya ari umukobwa utazi ibigezweho. Mariya ndiye ari umukobwa w'umusirimu wambara ijipo igeze ahangaha, ariko n'abayambara si ikibazo, ntabwo mbakozeho. Ntabwo yari umukobwa uzi ibi bigezweho nk'ugira utenike, ngo yari umukobwa mu rukiga ariko Bibiliya ivuga, ariko ngo wubaha Imana. Iyo Imana ngo iravuga ngo se ninde ngo bitsi ibanga rikomeye riteye ubwoba. Imana ibona Mariya mu bakobwa, mutekereza abakobwa bari ku isi yose, Imana ibona Mariya. Marayika baramutsa ngo yaramubwira waramubwira ngo uzasabira uzabyara umuhungu, kandi uwo muhungu uzamwita Yesu. Mariya ngo yamavuga ngo amategeko y'Abayuda tuzi ko bakoma bantera amabuye n'abasaza banje bazazumve n'ibindi, ariko mu ijambo Marayika yaramubwira ngo genda wiceceke, umwuka w'Imana azakuzaho n'imbaraga ngo zisumba zose ngo zizagutwikira. Nicyo gituma ngo wewe uzavuka zitwa umwana w'isumba zose. Nta muyundi uzokubona amategeko y'Abayuda azakubona. Imbaraga zisumba zose ngo zizagutwikira. Imbaraga z'Imana ngo zizakubaho, bazagushaka bakuri. Bashatse amagambo barayabura kuri Mariya. Ariko icyo gihe batwaraga ari umukobwa wo mu Bayuda, bamuteraga amabuye ngo batora amabuye baramushaka. Yosefu nijoro ngo arikubuza baravuga ngo Mariya ngo ubwo bibaye utungo ndakwanze. Imana ngo nijoro iramusura muramubwira ngo ni umwana ndamutsinda ahangaha ndagukorera igitangaza. Ngo yababwira Mariya ngo bivuyemo ngo dusubira. Semeni amina. Ngo nako nizigiye ngo kuko iyo na ari umwuka wera. Semeni amina. Irindi jambo rya kabiri ngo yasigamye yamagambo ndababwiye yamubwiye. Abungere ngo nibo babimenye mbere uyo bari bicaye ngo amare kuzumva ngo baravuga ngo hari ikintu kibaye, kuko Marayika yamaze avutse abwira abungere ngo yavutse ati muje Betelehemu muje kureba. Ngo baraza ngo bashike nabo nibo bashize Mariya ngo bari mugambo nayo bazanye sadaka arayabika. Yabitse ijambo ry'abamarayika. Semeni amina. Yabitse ijambo rya nyuma niko jambo nako shaka ry'umutanzi Sibiyoni. Semeni amen. Haleluya. Umunsi wa nyuma ngo Yesu bagiye kumubarika ngo bamushire umutanzi witwa Sibiyoni. Niwe babitse Yesu. Yakoze Sibiyoni. Kubarika Yesu ngo amufata gutya, nawe yarazi ngo n'umwana usanzwe kubarika se abase n'iki dora tubarika, ngo bamuzanira kana Simiyoni ngo agafata gutya mu maboko akasashura, ngo yumva ibintu mu maguru ngo bikasafza babisamuka. Byabaye ko bamusi wa Elizabeth ngo bahoberanye na Mariya. Haleluya. Ngo bahoberane gutya gusa ngo umwuka ufata Elizabeth ngo aravuga ngo sibi nabikishiki ngo nyina w'umwana kwa Kendera ngo yabatangira kumuhanurira ngo aramubwira ngo sasabira kandi uzaza mbese abana mu nda Yohana ngo akazama kubita imigeri mu Yesu nawe ngo bakubita imigeri mu nda bati nimuture kure muri ibintu dukora. Ngo afate wa mwana ngo yabaramu ukuboko avuga amagambo akomeye ngo aravuga ngo jewe ndashaje ngo ngari sezerera amahoro, sezerera umugaragu wawe amahoro ngo kuko amaso yacu agakiza kawe.
ngo muzo naritegereje agakiza none ubwo kabonetse sezerera nigendere semeni amen agakiza karabonetse bangwano yisembe bino bitiri Daniel niwe mugabo wenyine Imana yemereye kuba mu ijuru akiri kwisi. Mana ngiramura ngo Daniel we ngo tegereza umugabane wawe namaze kukwemerera kandi ngo nugera mu ijuru zawe. Semeni amen. Uwo naba ngo yumva uyu mutwa ngo aravuga ngo ndaravutse. Agakiza karabonetse. Amen amen. Agakiza karabonetse. Gaciye mu mugore. Narabivuze mu ngo twabwirije rero mpamvu zibuka. Umugore Imana abivuga umunsi wa mbere isanga inzoka yashutse Eva ngo yamabwira ngo wazoka bone Satani ngo mu rubyaro rw'uyu mugore uyu mugore uyu washutse n'uzaza agakiza ku isi. Semeni amen. Maria ngo bimukomeranye bicitse abuza abavukira abuza ababyara inzu ngo zuzuye hagenda zerera agakiza kaje ku isi. Yesu ngo abari mu buri cyica. Semeni amen. Maria ngo hagenda takindi mwishe y'abavyeyi bicitse bazabata kugatanga ngo hataka bikomeye binibukisha ijambo rimwe ry'abagore babiri bafunzwe ngo mwatwite. Nasomye mu gitabo cy'Itoni kuteswa kwa ajili ya Kristo. Abagore babiri ngo batwite ngo barafunga umwe ngo afatwa n'inda ngo babanye ngo batangira gutaka haribwa. Mwana yatese wa mugore wewe wayutaka gutya ku kantu gatoya urihanganira kubambwa urihanganira guteswa kweli ngo arababwira ngo nimwumve babwire mwabagabo ngo urugamba mpaye rwana rw'umubiri ngo n'urwanje ngo kuko biri mu itegeko ry'Imana ngo tuzabyara tubabaye ariko ngo birabe ni mpamvu zo kurwana ngo uwo nize yazagwana n'uyabwa. Semeni amen. Yesu yabwira abigishwa ngo nibakomerana abantu bateza amagambo bababwira nabi nabi ngo ntimuzibaze ngo sejo tuzire muziki ngo muzogende ni mugera aho muzoba mwamuvuga aho ngaho tuzaba ikitekerezo. Semeni amen. Dufite agakiza karabonetse ako niko katwigisha guca bugufi niko katwigisha gusana na Daniel ako niko ko kugira ubutwari kwizamura ijambo jewe ntacyo ryo kugira cyo ukuye gusa kumanura. Semeni amen. Daniel bakoze ibintu bikomeye. Daniel ari mu bantu batatu nasanze muri Bibiliya Imana yirahiye ku rwego rw'isi ahambere nahavuga ngo Imana yaravuze ngo nubwo nobona abagabo batatu Nowa na Sino kwigaba aha kabiri mu bantu batatu nasanze Imana ikunda izibwira ngo ndagukundura inshuti yawe nasanze mo Daniel. Semeni amen. Kuko yakashaka kwa Daniel ngo mugabo ukundwa. Semeni amen. Ahandi hanyuma namusanze na hantu bavuga ngo mu bantu bakoze ibitangaza byanditse muri Bibiliya ngo abo babaye intwari ku buryo bari bazima ibintu nk'itari uwo ni Daniel. Semeni amen. Abo bose batojwe n'ijambo ry'Imana duce bugufi twakire Yesu umukiza ugiye